Padayon nga ginpapahaluag ang implementasyon han PhilHealth Yakap program ha Eastern Samar, kundiin 21 ha 23 nga local government units LGU na unaccredited kumu Yakap providers samtang duha pa anaada proseso han akreditasyon. Hapakighimang raw han Radyo Pilipinas, ginsabi ni Sherwin Aquino, Information Officer han Local Health Insurance Office Borongan, nga iginpapadayon ang pagdugang han mga Yakap Clinic base mas madagmit ngan mas hirani maabotan serbisyo panlawas ang mga komunidad. Ang mga bungtuhan probinsya nga ada pa proseso han akreditasyon ang Hiporlos ngan Mercedes. Samtang ang syudad han Borongan ngan ang bungtuhan Giwan may ada tagduha nga Yakap facilities, ang iba nga LGUs may tag-usa nga pasilidad. Sigun kan Aquino, ang PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan program amo ang ginpahaluag ngan ginpauswag nga bersyon han PhilHealth Konsulta nga nakafocus sa preventive care agap nga pagdiskubre han sakit ngan dayon nga paghatag hinangay nga medisina base malikyan ang pagpaospital. Hailarumhan programa ang mga rehistrado nga miyembro mahimo makakarawat hin libre nga check-up, laboratory tests, cancer screening services, ngan mga medisina nga ginresetahan doktor, tikang ha accredited Yakap clinics ngan partner pharmacies. May tubtub 20,000 pesos nga balorhan medisina kada tuig para kada miyembro, ngan may ibala nga 20,000 pesos limit ang kada qualified dependent. Libre ang serbisyo ha government Yakap clinics, samtang ha pribado nga klinika pwede magsukot hin tubtub 900 pesos kada pasyente hasuludhin isa ka tuig. Mahimo magparehistro ha Yakap clinic, pinaaghan eGov PH app, PhilHealth Member Portal, Opisinan PhilHealth o direktahan na pili nga Yakap Clinic. Okay, yan na, hiton Yakap program, may da kita consultations and case management, may ada kita 21 medicines, ngahin may ada kita, ang baguhin ni Atipen, cancer screening, okay, cancer screening, ngahin ang PhilHealth gamot. So may ada additional nga 54 nga medisina, nga maa-avail ha PhilHealth gamot. Kumbaga, ang 21 nga gin-require sa Yakap Clinic, gin-expand to 54. Nag-add in 54. Asya, ini nga 75 na klase in meds. Ini nga 75, nagiging 200 plus ini, including hiton formulations. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.